خون بخیراتن سر سران و سر چوان هاتن تماشاوان هیجان تگو اره بسه پیش باز نو و بحمو کلجانی خواه ایشف دیسا میوان مالاویه کام بنرن ایشف الاستودیو همه اوی کی به هفره تکوین نوا پیش برکه ام پیش بازین خواه ناس بکن و برا برنامه همه پیش را دست پی بکن تو بخیراتیه دلیل؟ ناف خدمت است. ام دکارن تا به کرتاسی ناس بکن تو جو کویه چند سالیه تو چی کاری دیگه به چرا مجوله؟ بله از جامعه ما از لوا شانخانه کی دخلتم 29 سالمه جامعه تبلیغ و توش آمده ای؟ بله. سرچاوا چاوا هیجانات هی؟ بچکیه. بچکی. باورم کلیه پیش تای کم بمه. راحت به برای بچک کلجانی هبه نخمه لبراوی کلجانی نزیده به کوتونی کاری به خوابگی نبودونه. امشتره سرکفت نید خوازن. اجواله سرکفت نید خوازن. ممت ام دکارن تجی ناس بکن؟ بله از ممت پارێزەرم دیاربکر پارێزەر تێدەکەم ez بخۆش سوێرەێکی مالیە قەرەج داقێ ez 28 ساڵیمە ji bo ku ez tevlî vê pêşbirkê bûm ev şans da min ez kêfxweşim û hêlecanim yani hêvî dikim ev kelecan wê bibe sedema ku ez zanibim bêhtir çalak bim devkê de Degot tu çi karî dikî? ez parêzer Parêzeriye dikî. Ana parêzeriye dikî belê ez îroj ji mahkemê derketim hatim ev vê Çawa parêzerî divê serdemê de yani li vî welatî elbette rewş diyar e nehûcê meriv zêde tiştekî bêje lê ne zêde li gorî dirê me ye ne were em hêvî dikin welatekî azad û welatekî demokratîk de em parêzeriye bikin ne were hêvî darim tabii serkeftin ji te re jî sabe ez î hevalê me feqî tu jî bixêratiye Sağ ol, İmam em Hüseyin. dikarin te jî nas bikin kurtasî Bele, ez farkı Diyarbakır navça farkîne me bazırganî etkim. Divê havê sî salî me vegal li Amedê me yani. li Amedê Bele. herkes te bi feqî dinase Zêdetirin hevalê min ê derdorê min feqî nas dikim bele. ê baş em serkeftin ji te re Sağ ol, dixwazin spas. belê temaşevanên hêja me pêşbaziyên xwe nas kir wê çaxê te got erê dest pê dike we berê bername temaşe kiriye belê ne were hûn dixwazin de dîsa bi kurtasî qala bernameya me bikim pêşbaziya me bikim ji çar merhaleyan ji çar beşan pêk tê di her beşekê de pênc hef pirsê me hene di dawiya beşa duyem di dawiya beşa sêyem û di dawiya beşa finalê de pirsên me sedî sed hene ku em jêr dibên pirsên bi rîskin hûn dikarin puanê xwe qat bikin an jî puanê we nîvco bivin lê ev pirs li ser daxwaza we ne yek bi yek ji we dipirsim tu vê pirsê dixwazî an na ger ku hûn pirsê bixwazin ez pirsê ji we dipirsim hûn nexwazin em ji we napirsin û dîsa di beşa finalê de mafê we jokerê heye we pirs neeciband pirs zehmet be hûn bersiva wê nizanîbin hûn dikarin bixwazin ku pirs bêguhertin di beşa finalê de ji bo hemû pênc pirsa jî derbastar e dema ku hûn pirsê biguherin em 5000 puanê we ji we distînin û hûn bixwazin na em pirsê naguherin û dixwazin bijareyek şiqek xelet ji nav şiqan bê derxistin wê çaxê jî em 2500 puanê we ji we distînin û şiqek xelet ji nav derdixin û di herî dawiyê de encamê de edî kî bibe finalîstê vê heftê pişt re ew ê bi her du finalîstên me din de dawiya me hê de têkevin nava pêşbirkê tiştekî nehatî fêmkirin heye na hûn amade ne Bele. ger ku hûn amade bin û ger ku hûn jî amade bin te got erê merheleya yekemîn dest pê dike bila pirsa yekemîn bê kîjan ajal nikare bifire A. Gumgumok B. Bilbil C. Kevok D. Teyrebaz Mehmet pêş pirsê bixwînim kîjan ajan nikare bifire a gumgumok te got erê erê Mehmet dibêje A. Gumgumok gelo rast e an na ساعت خوش پرسا یکم برسبک راست هیوی دیکم همو پرس وسا حسام بن لی نل بنده بن نممکنه جبر کو ویا پیش بازیه و پرس هر کو بچنه و زحمت ببن لی برا ویا چاوه و نترسینه
برا ویا به سبب کو همو کلجانیا و جی هنکی جهوله رابه گر کون آماده بن امی درباسی پرسا خویا یمین بن اون آماده نه بله و چاغه بلا پرسا میا یمین ب جکسن قرآن جبر زانین را دبیجن چه A ماموسته B حافظ C معلم D مدرس Mehmet ji kesên Qur'anê ji ber zanîn re dibêjin çi? Dibêjin hafiz. B hafiz. te goyere Erî. Mehmet dibêje B hafız gelo rast e anna ساعت خوش Mehmet خویای و Mehmet دوره نده دلیل و فقی دیده اون چی که جوان چیای قرش داغی هاتیه نوره Tabii. لازم yani hinki خوشتر کورا چنگ دکن نه خمه هین ام دست پی کدنه دوی هون جیپ چکی چالاک بن و چاوا لمبیا سوردید دوی هون پله کنه هون آماده نه بله تماشاوین هجا هون جی آماده نه آماده نه باشه و چاقه بلا پرسامیا سیمین ب باجار کردان اکو بو گولا خویا ماسیین پیروز تناسین کی جانه A. Merdin B. Ahmet C. Riha D. Harpet Faqih امام سجا رحا Tegueri مقاري Faqih dibêje C. Riha Gelo rast e Anna Saat baş Faqih Bajarê me bû gerê me Bajarê te bigiyandayê. bû tu nelez bû becarê ne were Belê. Faqih hinekî wisa opsiyon date ji hêdî hêdî divê em bi vir de werin ne were Hatta baş bu. em ber bi delîl de werin delîl dora tê Evet. ne were divê hêdî tu bi bersivînî bira vê etaba wisa hemû bi bersivên rast biçe temaşavan heja li malê rewşiye bernameyeke têr bi kelecane sê pêşbazên ku wisa qayîşê bi hev re dikşînin wê çaxê bila pirsa me ya çaremîn bê Kîjan hêşînahiya li jêr ji malbata pîvazê nîne A. Sîr B. Sîrmo C. Sîrik D. Tûzik Delîl De tuzuk. te goyerê Eri. Delîl dibêje D. Tûzik gelo rast e Anna Saat xweş delîl Bas. ji vê bername pir hez kir Ya min naxebite eceba Çawa bêdin. naxebite na tu parêzer niha dozel li vir li me neke em neheqî li kesekî nakin Na na. neheqî cem tune ye herkes dizane kî neheqîye dike li vî welatî ne were Belê. û baş diçin hêvî dikim heya dawiya bername hûn wisa biçin hûn wisa biçin me pir zû biqedînin na lê di pirsên pêş de baş e niha ecele bikin xweş e problem tune ye pirsê ez bawerim hêsan bûn İstanbul. Hûn amade bin bila pirsameya dawî ya merheleya yekemîn bê. Vê pirsê jî rast bibersivînin ji bo ku wisa hinekî din em bi moral derbasî merhelê din bibin. Hûn amade bin Belê. û ger ku hûn jî li malê xwe amade bin bila pirsameya pêncemîn bê. Çiyayê Kurdistanê yê herî bilind kîjan e? A. Agirî B. Sîpan C. Cîlo D. Cudî Mehmet Çiyayê Kurdistanê yê herî bilind kîjan e? Çiyayê ez bawerim çiyayê Agirî. Biryar em nedavî. te goyerê Erê. Mehmet dibêje A. Agirî gelo rast e Anna Mehmet saat xweş Sağ ol. Aynı weke ku me xwestibû ne were di merheleyeke min de hemû pirs rast hatin bersivandin nizanim li malê rewş çi bû li malê jî ji xwe ê malê dibên me van tiştan dizanî bû ji xwe baş e çawa kelecanî heyî ne were ê malê jî niha nizanin wê pirsên dinê çawa bin hûn merak dikin gelo piştî merheleyeke min herkê çem puanê we hene delîl 2000 puan
Mehmet 6000 puan û Feqî jî 2000 puanê xwe hene. İja neku delîl û Mehmet, delîl û Feqî nezanbûn ha. Mehmet wisa yani nizanim. Mi got? Ji qerej daxî. Ji qerej daxê ye. Te şivantî kiriye qet? Me per kirî. Fer kiriye, tamam. Ji Mesela hendê xwe zêdetir. şivantiye ye. We qet li gunda, karê gunda kiriye? بله بله ما مثلا مجی شوانتی کری گولکوانی کری دلیل تو؟ یه مجی گنده مج خود دشتا خرج داغه Erê. یعنی من زیده نکری Ez êden nekiriye. Bu dijinekî giran e, divê tu bilezî. Bandora bajêr e. We pîroz dikim. بس İjan ha em ê derbasî beşa xwe ya duyemîn bibin. Ger ku pirsek we tune be hûn amade ne? بله Hêvî dikim di beşêndirê de jî wisa bi lezabeza hûn qayîşê bi hev re bikişînin û dorê ji hevdû bistînin ku kelecaniya bernameya me jî bilindtir be. Hûn amade ne? بله Temaşevanên me jî amade bin. Merhaleya duyemîn dest pê dike. Bila pirsa me ya yekemîn ya merhaleya duyemîn B. Kleopatra keybanûya ku bi xweşikbûna xwe navdar bû, keybanûya kîjan welatî bû? A. Mısır B. Roma C. Bizans D. Hindistan. Mehmet. Kleopatra keybaniya welatê Misrê ye. Ber wê jî A. Biryara min nada. Te got erê? Erê. Mehmet dibe A. Mısır. Gelo rast e Anna. Saat xoş Mehmet. Mehmet bi gazebeke dayê nav. Feqî û delîl divê hûn tiştekî bikin, divê hûn lez bikin. Mi çavînokî nekin. Na te çavî nakim te pîroz dikim. Saat xoş her bijî. Refleksê te Sağ ol. xurtin. û bandora kelecanê jî heye. û herkes dixwaze pêşbaziyê de bêguman bi ser keve ji bo em te pîroz dikin. Hûn amade ne em derbasî pirsa xwe din bibin? بله Ji xwe te zanî bû ne were ev ne texmîn bû? Çi? Min got te zanî bû ji xwe Pirs? te. Belê belê. Pirs gavetê xwendin ji xwe kêm zêde mer fêm dike. Yani bersê mer zane ji xwe. Belê. Saat xweş te pîroz dikim. Ger ku hûn amade bin em ê derbasî pirsa xwe din bibin. Wê çaxê bila pirsa me ya duyemîn B. Parlamenterê HDP yê berê Sırrı Süreyya Önder ji van filman derhenerê kîjan filmî ye? A. Beynelmînel B. Kusî jî difirin C. Vodka Lemon D. Fotoğraf. Mehmet. Mi goxên bi zû pê dîkir. Belê. Belê ev filmên ku gelek şê temaşe kirine ji xwe. Beynelmînel filmê Sırrı Süreyya Önder e. Kusî jî difirin yê Bahman Kubatî ye. Ji ber wê biryara min a dawî A. Beynelmînel e. Te got erê? Erê. Mehmet dibêje A. Beynelmînel. Gelo rast e Anna. Saat xoş Mehmet. Hoştur. Yedire hûn dizanîn yekene Vodka Lemon filmên kene. Kalemon hüner salem kusici difirin behmen gubadi O fotoğraf. fotoğrafçı Kazım Ê Ez. Kazim Ez bû. Ne were? Saat xoş te pîroz dikim. Divê hûn tiştekî bikin. Nizanim. Ben de sana. Yani ez nikarim ji bo bûtonê nikarim alîkariya we bikim. Feqî berî bernamê digot mamoste ger ku wisam tenekeye qelî çem pirs yani ez nikarim bi tene du teneke qelî jî xelas bikin beku ez nagêjim bûtona te divê hûn pêl bûtona xwe kin. Henek li alîkî pir xweş diçin. Baş e hêvî dikim heya dayî wisa bi kelecanî hûn li ber xwe bidin û di nava pêşbaziyê de bin. Ger ku hûn amade bin em ê derbasî pirsa xwe ya sêyem bibin. Hûn amade ne? بله û temaşevanên me jî amade bin li malên xwe bila pirsa me ya sêyemîn B. Feylozofê Yewnanî yê ku bi navê Eflatûn tê zanîn kî ye? A. Platon B. Sokrates C. Aristoteles D. Farabi. Delil? A Platon. Te got erê? Hadi. Delil dibêje A. Platon. Gelo rast e Anna.
سعد خوش دلیل Tamam. te pîroz dikim. Wê jî dizanî bû bersiva vê? بله پر İstanbul. He? بله Hêsan bû. Ne were? Feqî tê texmîn bikire. بله Tê bi texmîna jî biçûye. Xemnî rogelek cara ji xwe bi texmîna diçe. Wisa li Bêjingê dixe li Serradê dixe. Te pîroz dikim Tamam. ku hûn amade bin em ê derbasî pirsa xwe ya çaremîn bibin. Amade ne? Bele. û ger ku hûn jî amade bin bila pirsa me ya çaremîn bê. Yekemîn dengbêjê Kurd ê tê zanîn kî ye? A. Evdalê Zeynikê B. Şakiro C. Ayşe Şan D. Karapetê Xaço. Mehmet یکمین دنگ بیجه کرد تیزانین کیه؟ Kurd yekemînî tê zanîn. بله bir یکمین تیزانین شاکر و کارپت خاچو عیششان دی سه سال داوی دانه دنگ بیجه وی سردمینه افدال زینی که bu kas diro ki edebiyat eşliğin zanin yekemîn tezanîn ji ber wê jî bersiva pirsê Evdalê Zeynîkê biryara min nedawî. Te goyerê Erê. Mehmet dibêje A. Evdalê Zeynikê. Gelo rast e an na. Saet xweş. Ji xwe evdal dengî wî tune hal. Ne were? Belê. Wek deng tune lê wek nav em dizanin ku yani em demala akademiyê jî qala dengbêjiyê û çanda dengbêjiyê dikin. Bêguman çanda dengbêjiyê wek çandekê pir kevne û pir dengbêjên kevîn jî wê hebûne lê wek nav ê ku nêz em dizanin a ku hatiye qalkirin dîsa ji dengbêja evdal e û têdî qala reso dikin û piştre îja şakiro wan tên û ji xwe Ayşe Şan wan ê vê demînin nêzin ji xwe. Saet xweş. Çawa ye eleqate û dengbêja? Ez pir deng bêjî hez dikim. Yani ez gudarî dikim. Hûn gudarî dikin? Belê. Bêtir kîjan dengbêj vala we dikişînin? Yani her yek li gorî xwe xweş bûnek wan heye lê mesela wek ku tê zanîn zêde şakiro mer hez dikim û dengbêj Hüseyin ez dengî wî hez dikim. Feqî? مامۆستا ez gelek jara şume farê Hüseyinê farê ez gelek godar dikim û Şakiro jî teqez ew tê godar. Değil naverete çawa naverete. Yeme radyo Erivan'ı estittim. Bêtir radyoya êrîvanê wî dayekî. Wek karapet wan. Karapet xaço jî pir hez dikim. Baş e saeta we xweş. Hîn em li bersivên şaş rast nehatine ne were? Na. Saeta we xweş we pîroz dikim. Li malê nizanim rewş çi ye? Li malê jî. Wow mabû çi ê malê jî dibêjin em jî niha pir baş diçin û pirsan rast dibersivînin. Ê wê çaxê bila pirsa me ya dawî ya beşa duyemîn bê. Ne pirsa dawiye û piştre pirsê me sedî setên. Hûn amade ne? Belê. Ger ku temaşevanên me jî li malê xwe amade bin ji bo merheleya duyemîn bila pirsa me ya pêncemîn bê. Pêşengê serhildana Kurdan a serdema Osmaniyan ya sala 1806 kî ye? A. Mir Mehemedê Rewandizî B. Mir Evdirehmanê Babanî C. Şeyh Mehmûdê Berzencî D. Mir Bedirxan. Feqî مامۆستا ez ê tehmîn bikim belê. Mir Bedirxan Te goyerê min guherê. Feqî dibêje D. Mir Bedirxan. Gelo rast e an na. Mixabin ne rast bû? Gelo kê pêlê kiriye piştre? Kesekî pêlê masa kêvê dikeve? Masa kes ha we pir ji ber ku zû pêlê kiriye em nikarin. Niha masê we kesekî şîn vê neket we pir zû pêlê kiriye berî lembasor. Ji bo wê em ê nikarîbin mafê bersivê bidin we. Lê ka texmîn bikin gelo. Berzenci çiye? Berzenci ne? Şeyh Mehmûdê Berzenci. Ez Delîl wisa dibêje Şeyh dizanim. Mehmûdê Berzencî. Mehmet bi te kî ye? Yani ku me bibersivanda minê Mir Bedirxan negote û piştî 1840 wayî. Tê bota kî? Yani bêtir Mir Mehemedê Rewandizî ji min re nêzik tê. Nizanim yani lê ez teqez yani ne bawerim. Yani texmîna xwe ku me bigota
من آب و تمیر محبت رواندوسی کام بنرن گلو پرسر گلو برسوا راست کی جانه میر محمد بابا بابانی بابا نوره نشیم دا او سا برزنجی مایه نه برام او دیرو که نباشه دم وقتا کو علاقه یک مروف تدی وسا سپسیفیک و تایبت جی جارنا تونه به مروف خود و نوسا نبرانشا مروف به بله. به گومان گلک جارا ناف دی بیرا مروف ده نامینین اوجبر کو میرنجی مروف دکاره وان تبله هفه که مروف کاره کی جان آخه بو مثلا روان دزه بو نوره مروف دبه کو جوان درا قریبه تخمینم بکه لی جانه و ساقبه یعنی اوو برسوا ما غلط یا یکمین داویا مرحله دویمین ده اکام بنرن هر که چند پوانه مهنه ده داویا مرحله دویمین ده دلیل 5000 پوانه خوانه ممت 15000 و فقیجی 2000 پوانه خوانه حال حاضر ممت سری گووند دیکشینه و پشتر دلیل و پشترجی حواله مفقیت لی ده بشم پشته ده بکو اف روش اف تابلو سروبن ببه مروف نزانه و چه بقومه ده پرسیم پیشته ایجار آنا ام هاتن دما پرسیم خواهی سدی ست یک به یک دور به دور ازش جواب بپرسم پیشیزش حواله ما دلیل بپرسم دلیل تو پرسای سدی ست دخوازی آنا بله اتفاقم همست دخوازی بله هر برنامه از دپرسم حوال لینکو تین دبه مهاتنه پیشبازی چاو هم نخوازن خمنینه گر کو پوانه و ند ریسکه دبن هر کس دخوازش خو پدیویات به پوانه هيا بله گر کو تو آماده بی از پرساتش تا بپرسم ناپل بوتون هناك اف پرس یا حوالی ما دلیل اوج بل بوتون هناك دمجی تونه بسینوره گر کو دلیل آماده به برا جبو دلیل پرسای سدیست ب اتفاق لشکری ناتو دکیجان ساله ده آوا بو A 1949 B 1950 C 1951 D 1952 acele neke چلن ناکن kronometre tüneye دگاری لبیجینگ خشقا جدیروکان نه بیا پشتی شر جهانه شوی دیم شو دیروک همیجی یه پشتیویه Türkiye ji dedeye ne var ya NATO'ya? Mugo Türkiye ji بله NATO'ya ترکیه اجتده یعنی هشی مدا یعنی کی او شوی او گمانج مرچید که نزانم پنجو دو دشی مدایه ایجا نزانم او دیروکا بشتار بونه یا ترکیه بو آنجی دیروکا اوا بنا ناتوی بو او یاده از او کما ددلم چلو نهجی شمره نسته الدم يا راس İşte her kutu mesela bejin tebersiv da ku galet be tu dukare şıkak dinci bersiv de tane ve çağa çetibin puanete بله puanete بله ve بله beşak ku testten او دشیم دایه ni joter de bil eri از ببیجم آ 1949 te go eri اره delil de beje a 1949 gelo raste anna ساعات خوش خوش لیانی تا خوش تخمین کرده بجبو پوانیت تشتکی ارینی بو باش بو تو خوش لدورا دیروکا چو هات ممت تو پرسا استدی صد دخوازی یعنی پوانه می باشه لی کو از بخوازم و زانبم و باشتر ببه اری تعالی edince riske yani çivere naha çiv persen merin sana tahminci merin kara bakın. Naha dedelim yani. Hevali deliliz berku te derkhist. Evcin nezimin bu. İcar Ez dedelim nisanım. Tübya te. Ez peşkeşvanım ez nikarim ez nikarim tişteki Nakha
Ez bixwazim. Dixwazî? Tişt naberî. Bila ji bo Mehmet pirsa sedî sed B. Dewleta Rusyayê cerrabeya atomê ya yekemîn kengî pêkanî? A. 1946 B. 1947 C. 1948 D. 1949 Te bu got. Mehmet Per zor. cima ma. xwast. Ere ya. Serê Cima neş. pirsmast. Serê neş meriv bena lê girêde. Serê ne eşit tekemlik lê gerand. Erê. Te puanê te pirin xemnîne. Herê lê bi rastî yani Rusya cerebeya atomê ya yekemîn min qet nebîst yani min jîkî xwendiba bîhîstiba wî fikrekî min heba yani ji xwe di şerê caniyê duyemîn de bombeya atomê hatiye bikaranîn. Yani behsa bombeyê dike çek wateya çekê de behs dike ya. Cerriban diye. Ne ku avetiye cikî şixwar. Yani çek wek çek atom. Atomê cerriban diye. Şu piştişer Gelek welatên wisa pêşketî xwar testa dikin cerrabeya dikin ya. belê ji Ja xwe ya yekemîn kengî. piştî şerê duyemîn Yekîtiya Sovyetê ava kiriye. Lê wek ev dîrokê ku niha di pêş binin yek yani fikarê me dereqê wan da tune bi rastî ez ê texmîn bikim ez û şansê xwe Tu şansê xwe. herî. Yani ez şaş zanibim ez karim jê ew bibim. Tu şaş zanî be tu îja karî êdin bersiv nedê. Tu ne mecbûrî dîsa bersiv bidî. Lê ku tu yek adin bersiv bidî û rast be puanê te werin ciyê xwe. Yani. Puanê te beşa çûyî ha ne puanê te hemû. Ha beşa duyemîn. Puanê te puanê wê beşa duyemîn bandor dikin. Puanê we gişî bandor nake. Hevalê me hişyar dikin. Ha tamam. Hevalê me hişyar dikin dibên ji ber ku di navbera beşa yek û duyemîn de pirsên sedî sed tune bûn bi hevdûv girêdayî bûn. Ev niha bandorê li puanê we gişa dike. Beşên me yîdin tenê Belê. bandorê li wê beşê dike. Min ji wer zanî bû Erê, erê. kêfa min xweş Tamam. kir lê zêde nacat. Min şaş agahî da min Belê. te got çi? Yani 47 ji me re belkî nêzîktir tê wek reqem. Ez nikarim tiştekî bêjim Mehmet. Qet alîkariyê ji min naxwazim. Kengê pêk anî. Wê te qelî jî tune tu bide ez kopya bidim. Feqî qelî dide. Te ancak tu were tekev dawê me. Herî ku pêdiviya te bi parêzer çêbû ez ê bê pere werim. Spas. Hêvî dikim çêne be. İnşallah. Niha tu fikar kitin mecbûr em texmîn bikin. Texmîna xwe bêjin. Erê tu mecbûrî bersiv bidî. Lê ez bêjim B 1947. Te got erê. Erê. Mehmet dibêj neçarî erê. Mehmet dibe B 1947. Gelo rast e Anna. Mixabin. Nav puanên bû çi qas? Puanê te nîvco bûn. Çend bûn? 15,000 bû. Heft û nîv. Heft û nîv. Belê. İja ku tu yek adin bibersivînî û rast be wê çaxê puanê te tên ciyê xwe berê. Ku ez ew bikim yê mayî jî nîv çedibe. Ha îja ku tu xelet be ew jî nîv çedibin. Erê. Wisa dibire wek şûr dibire. Risk e yani Pirsên sedî set zêde risk e. Ji bo yê biryara tê. Ji ber wê jî Tu divê kêliyê de dikare bisekîne jî bêje na tamam. ez dixwazim bisekinim. Naxwaze bersiv bidî. Na. Yani ku vebjêrke ku nêzî min heba min ê bigota ez wê jî biceribînim. Lê di vê tabloya da tiştekî nêzî min be ez texmîn bikim tune. Tamam. Ka we çaxê em hevalê xwe gelo hûn texmîn dikin? Xwe êdî çûza xwe xwe nizanim. nadin kesekî.
پوانی از کسی کیش خواه ناکوش نزانم وقتا الان. مشاش بهتر خنه دلیل تخمینک تهی نه من بگو تا 48 ما او کمه یعنی تو آگاهی هم تنید بیم فقیه؟ نامه مثلا تنه ام بنرن گلو برسوا راست کی جان بو 10,949 خوازی تذکره بگو جاری هات پیرام گفت از وقت دلیل بیجم چلو من نه تذکره بگو تا نزانم آره مگو وقتی بیجه 49 لی و پر خوش پیاده جان صاحبی جانت صاحبه؟ ام نیوی دانه خمنینه بله. هنا مرحله جی هنه و پرسین سدی سد جی هنه و دبشن پیشته پوانین بشاجی پرساجی بلنترن خمنینه خو عاجز نکه برا مورالت خیر انا نه مورال مخیر نه نه فقی تو پرسای سدی سد دخوازی آنا بله ما مصد خوزم چی دخوازی؟ بله تو نابه ما هر دیگه چی میجوان که من ازش بخوازم هبکی پانه مجدی کمه پوانیت اجی که من مجتره لازم از باورم بله و چاقه بلاش بو حواله ما فقی پرسای سدی سد ب شر خادشیان ای کمین دناورا کیجان سالان ده پیکات آ 1066 1069 ب 1076 1079 ج 1086 1089 د 1096 1099 بله ما مثلا نافبرا منو دیرو که زیده تونه براستی جی شغلت تخمین بکه ته چاو بکه بله بله از تخمین بکم نه سعودی میجی پرتنه یا راستی نه و یک جاری خو بهینی نکه یا کم شاو که نه نه شر خارجی ما مثلا به اما هات سردل من از یوی بیجم 1076 و 1007 دگوهری مگوهری حواله ما فقید به ب 1076 1079 قالوا راسته آنا مخابن نراست بو ده یک آتیشی ببرسی بینه نه حیرا بس نه تبیش خوب پوانیم نیوجوبن برسب نادی نه بس برسب نادی حوالی میدن ام جوان بپرسن هیه آگاهی کل سرویه نه اغلا ما مسته یعنی یه کمین وقت کته بیرامن 66 69 تساجی یعنی تخص نباور کام بنرن گلو برسوا راست کی جان بو ده 1096 و 1099 مخابن خمنی نهین بش لپیشیا منه ام که هم بری خواب دم پوانا و ام هدیه خواهن دانکن هین بشنه و پرسنه ام دکارین گلک پوانا بدست بخن حواله ما دلیل 10,000 پوان حواله ما ممت جبر کو برسوا شاش تاو 7,500 و حواله ما فقیجی دی پرسا سدی سد ده مخابن پوانی وینی جوونه 1000 پوانی ویهنه مورالي وبرا خرانه بس وكاكو نيجي ريا وكد نه خمنينه بشاميا سيمين هي بشاميا چارمين هي دو جارا پرسين سدي سد هنا دو فينال ده مافوي جوكري هي جبوي افروش دكاره بربه ارينيه بگوهره جبوي قد مورالي خو خرانكن و كونسانتري پرسين نو ببن ونامادنه گل کو ناماده بن ده مرحله سیمین ده بشا سیمین ده پرسامه یکم دنگه امیل دنگه کی گوداری بکن اف دنگ ده بکو اف دنگ ده بکو سترانک به ده بکو تشتکی دن به و لگورا و ازه پرسج و بکم هون آماده نه؟ بله بله گر که هون آماده بن و گر که تماشاوانی مجی آماده بن مرحله سیمین دست پیدا کن بلا پرسامه یکمین یا بدنگ ب دو کزین تا لبر روی تنه گلو سنبل لجم تا بهورنه دما دو کزین خو بلاو دکی به همو موینوان دل بدار دانه تو کو قام نازنین او دل ربایی تو
کو بی کلی چاوام بکلایی تو کو خود ji bo merhaleya sêmîn bila pirsa me ya yekemîn B. Ev helbesta ku hûn ji dengê Reşat Sorgul guhdarî dikin ya bi navê du keziyên te ji hêla kîjan helbestvanî ve hatiye nivîsandin? A. Melaye Cizîrî B. Baba Tahîrê Hemedanî C. Feqîye Teyran D. Şerko Bekes. Mehmet. به ناو دو کزیه تجهه لکیان Navê helbestê du keziyên te. بله yani بهتر نها دو شق نزدیکی منن یک بابا طاهر همدانی بابا طاهر وریا و یه دیجی فقیه تیران دیسا مربوط کاره گوداری بکه گلو yani denk Em dikarin gudarî bikin heval mı anla? bu bir yerdayım ile Demete diçe. گل و سنبل لجم te بهورنه دما تو کزیان خو بلاو دکی به همو موین وان دل بدار 10 دانه saniye tamam. بله بابا طاهر همدانی به Tego eri. eri Mehmet dibêje B. Baba Tahîrê Hemedani. Gelo rast e anna. تو کو خودی دو کزیان سیایی چه دپرسی کو چما آواری اگر درد من یک بویا شد بو گر غما من Saat hoş. Kefate hat verdilet. Beli. Kefate hat ji. yani ez pir dudulmam jber ku hem مجدنگ رشاد سرگل گله گوداری کردن یه هم یه فقیه هم یه هم ادان بابا طاهر لی از نافدار هر دیان دامام راستی دیسا گوداری کردن او درفت خوش yani بهتر مرف بریاری ده insan Ew biriاری çarînek wî ku em pir dizanin heyî ne were. Dibe delal her du çavê min qesrên te ne, nav her du çavê min ciyê piyên te ne. Ditirsim tu gafil gav bavêje û bi mijangê min biêşin piyên te. Ne were? اری Em Baba Tahîrê Uryan, Baba Tahîrê Hemedanî bêtir jî ji vê çarînê nas dikin. Gel ku hûn amade bin em ê derbasî pirsa xwe ya duyemîn ya merheleya sêmîn bibin. Hûn amade ne? بله û temaşevanên me jî li malê xwe amade bin bila pirsa duyemîn B. Liga basketbolê ya bi navê NBA ya kîjan dewletê ye? A. Britanya B. İtalya C. İspanya D. Amerika. Fakî مامۆستا هاوێک و ئەتزانم دە ئەمریکا بەگرە te got erê من گۆتەرێ Fakî dibêje D. Amerika. Gelo rast e anna. Saat xweş. Çawa ye? Navbera te û temaşekirina lîgên basketbolê ya jî yê futbolê لێ فوتبۆل هەیە لێ باسکەتبۆل ناو قەس lê dîsa ji ber ku pir di rojevê de û di nûçeya em Belê. bihîzin ne wisa تاقەز ڕاست û pir tê nasîn bi nav û deng e. Eleqa mirov tune be jî mirov Bîze yani. dikeve bin hişê mirov saeta te xweş her bijî hûn amade ne? بله Pir zehmet bûn gelo نزدیک li gorî beşên berê کو دیروک نه نزدیک Em pirsê dîrokê nav derxin ve çaxê Mehmet dibe. Em pirsê dîrokê nav li pêjingê xin. Ger ku hûn amade bin em ê derbasî pirsa xwe sêyemîn bibin. Hûn amade ne? Wê çaxê bila pirsa me ya sêyemîn B. Di serdema Osmaniyan de yekane mîrê Kurd ê ku serxwebûna xwe îlan dike û bi navê xwe pere de çapkirin kîjan e? A. Mir Mehemedê Rewandizî B. Mir Bedirxan C. Mir Evdirehmanê Babanî D. Ezdînşêrê Botan. Mehmet. تاریخ بو yani دیروک پرسا دیروکی و Te got bila dîrok ne û dîrok hat Yani te dîrok. bersin da. Te pê yani kontrolê kir. mecbur bu
buton jî gelek mühim e. Ji ber wê em bi dest digerin. Yani mîrê Kurdê ku serxwebûna xwe îlan dike û bi navê xwe pere dide çapkirin kîjan e? Ez dinşêr ne ez bawer nakim. Mîr saniye Bedirxan. deman la hedel demeci hebe. Belê. Dem jî çok deme. Mîr Ebdirrehmanê Babanî. Ez divêm a Mîr Mihemedê Rawandûsî yani ew zêde binêşê min daye. Mîr Mihemedê Rawandûsî. 10 saniye deman. Heft saniye deman. A biryara dawî. Te goyre. Erê. Mehmet dibêje A Mîr Mihemedê Rewandizî. Gelo rast e an na. Xabin. Delîl dora te ye te pêlê kiriye. Masa te veket. Ez ê bêjim Mîr Bedirxan. Te goyre. Herê. Delîl dibêje B Mîr Bedirxan. Gelo rast e an na. Saat xweş. Te zanî bû an te texmîn Yani kir? deşê me de tişkî wisa mabû ew yani ji ber ku hatine sürgün kirin ew kirin. Yani got divê rewşekî pir ew kiribe. Ev heta ew kapera jî çiye. Saat xweş te pîroz dikim. Sağ ol. Ji bo wê divê hûn pêlê kene. Ji bo ku maf derbasî we bive ji bo bersivê. Ev hem kelecaniyê hem tekoştina di navbera we de xurt dike, xweş dike, geş dike. Ji bo wê teqez hewl bidin pêl butonêkin. Yani hûn zanî bin, nizanî bin pêl butonêkin. Ji bo wê ev erêniye. Çawa diçe? Zehmet bû. Ji dîrokê ez wenda dikim. Ne were? Belê. Me gotibû destpêkê hinekî hêsan e paşê piçekî diçe zehmettir dibin pirsên me. Lê dîsa jî jê netirsin û moralê xwe xera nekin ji kerema xwe re bira heyecana we û kelecana we û motivasyona we nekeve xwarê ji ber ku hîn pirsene pirsê sedî sedene beşa finalê heye ku hûn amade bin ez ê pirsa xwe çare min pirsim. Amade ne? Belê. Belê mamoste. Ger ku temaşevanê me jî amade bin bila pirsa me ya çaremîn B. Di kîjan salê de Komara Tirkiyeyê ji rêvebertiya Yekpartiyê derbasî pirpartîbûnê bû. A 1944, B 1946, C 1948, D 1950. Mehmet. Ez bipirsim çima zêde pirsên dîrokê hene? Valla ez pêşvanım û tu jî pêşbazî. Lê ya Ne haya min jî pirsa heye û ne jî haya. ya sosret jî ev e ya sosret jî ev e ku Dema te ku- cahete jî hebe. erê ku bu dîroka Tirkiye ez zanim ku dîroka xwe bi ez kêm mamqez dimînim ew jî kêmaniyek min e. Ez bêjim B 1946 biryara da. Te goyerê? Belê. Mehmet dibêje B 1946. Gelo rast e an na. Saat xweş Mehmet. Hem tu dibê bila pirsê dîrokên û hem jî tu rast dibersivîne û hem jî tu di saniya dawî de dibersivîne. Te xêr e? Tu ji me çi dixwazî? Nam xwe me pirs gava hey hilbijêr nehatibû me zanî bû dîrok zanî bû. Lê wek mu goyan dî dîroka xwe em nizane ya ev ya xerab e be. Mirov dîroka vî welatî jî Evet. û dîroka cîhanê jî mirov serwext be jê hay jê hebe tiştekî baş e. Mirov tiştekî wenda nake. Ez bu eşyam. Saet xweş te pîroz dikim. Bes tu her car xwe dihêle 2 saniye dawiye 3 saniye dawiye Na 28 saniye hebû. diye ya dinê de Ya dinê de. pir jî rehet wisa xwe naeşînî. Ez li vir ji bo te dilezînim ez bim aha wê bersivê ne de
باشه ji bo wê ez wisa hişyar jî dikim dema Hişyar bûn baş. saniyeyan bila haya we jê hebe wê çaxê pirsa xwe ya pêncem em ê pirsin ji bo merhaleya sêmîn amade ne gel ku temaşevanên me jî li malê xwe amade bin bila pirsa me ya pêncemîn bê jina Kurd a ku di sala 1957 de sernavê Kurdan beşdarê Kongreya dijî kolonyalîzmê ya li Atînayê dibe û cara yekemîn di kongreyeke navnetewî de ala Kurdan vedike kiye? A. Rewşen Bedirxan B. Hafsexan C. Kerimanxan D. Adilexan Mehmet Yani dersi ve nizanım ya rast. Sala 1957 Sernavi Kurdan beşdari kongre dijî kolonyalizmê li Atînayê cara yekemîn li kongre haftin. Yani wekû Rewşen Bedirxan ne? Ew bam ew fikra. Di rojevê de mêzan. Lê ez dibêjim Hafsexan û ew hat bîra min yani derekê me bihîstiye herhalde. Biryara min a dawî ez bêm B Hafsexan e. de got erê Erê. Mehmet dibêje B. Hafsexan gelo rast e an na Mixabin delîl masa te veket Ez jî nizanim mamoste lê ez ê bêm Rewşen Bedirxan. te got erê Erê. delîl dibêje A. Rewşen Bedirxan gelo rast e an na Saat xoş Mehmet bersivê diwestîne Erê. delîl jî Delîl jî digre. bersiva rast de ne were Teşkî wisa çêbû bîcarê. tu agahiyek li ser vê hebû feqî نامم سن te got ew qasî tu ji pirsên dîrokê aciz lê hertim Ez dîrok. yani şaşvazım bi rastî pir zêde dîrok hat yani wekî tişt hene nizan ê de ka êdî way hevalê me rejiyê te dibihîzin lê mi got serî de elber çava bigirin serî de mi got Rewşen Bedirxan herhalde ne serî de mi te çima pirsa wî bê te çima rewşan li bêj yani ji xwe dijî û li rojevê ya tiştekî wisa kiriba wê yani ew ba di sosyal medyayê de ji zêde berbedave yani meşhûr e me ez ê lê biqelibîyam ama ez wisa fikirîm lê ez lê neqelibîme tiştekî wisa yani gelek car röportajên wê tiştên derheqê wê de jî min xwandine yani insan. ê kamberê xwe bidin puanan di encama merhaleya sêmîn de 15,000 puanê delîl hene 17,500 puanê Mehmet hene û 6,000 feqî hene lê ê feqî te qest û qurbanê xwegîhandina bûtonê ye ez bêm ku te jî pêl bûtonê kira wê niha puanê te jî biqasîye hevalên te bana ji bo wê pêşniyara min li te tu di beşên dinê de hewl bide zûka xwe bigîne bûtonê li bende nemîne belkî tu pirsê wê kêliye yani tenê wek pêşniyarek ji bo ku tenê sirf ji bo ku te pêl bûtonê nekiribe te bersiv nedabe bername hinekî din wê bi kelecantir û bi qayîş kişandinê re derbasive ji bo ku tenê di navbera Qerejdağ û Qerejdağê du Qerejdağî ne di navbera du Qerejdağî de bername neçe û nê em hatin kîjan pirsa hûn zanin dîsa pirsên sedî sed delîl tu pirsa sedî sed dixwazî an Belê. dixwazî Dixwazim mamoste. delîl berî ku ez bêjim kew zanî bû nikle wê sor dibe ez dixwazim çawa dibe ez puanê xwe zêdetir bikim delîl ku amade be bila ji bo delîl pirsa sedî sed bê zarokek çend hefteyan di malzaroka dayîka xwe de dijî A 36 B 38 C 40 D 42 Buton tune dem tune
Yani 37 heba min ê bigota 37. Başa bu ne delil? Ez- ne ya? Ez dibêjim A 36. Ez zû zûşter napirsim, nabêjim te goerê. Yani ez dixwazim te dî tu amin bi ji bo wê. Ku tu amin ez ê pirsim, ji te bikim. Ji bo ku dem tune, Belê belê. Eh, Zanim carna- mamoste. carna pêşbaz ji ber ji wan heye ku dem heye û acele dikin. Yani meqseda min ew e ku acele neke. Na ez dibêjim A 36. Te goerê. Erê. Delil dibêje A 36. Gelo rast e an na. Mixabin delil. De pirsên serî Yani- de bersiv derbasî hevalê dinê nabin ji xwe. Belê. Agahiyek wel ser vê hayê. سی و هشته Feqî. نه مامۆستا. Ma hema we hesab bikira. اره اما Yani We bigota neh meh û deh ro ne were. اوک نه مه تزانی بگلم پری Na neh û dehe, neh meh û deh roje. دسو Ya, هشته rast. روزی دیگه He? دسو هشته روزی دیگه Tam jî te dî her mehek wek 4 hefteyê lêca rojê wanî zêde jî dibin hefte. wana min hesab nekir. Ji ber wî min got 37 heba min ê bigota 37. Ha Yani ev- hevalê min hişyar dikin biborînin. Mafêteyî ku tu şiqek din jî bersiv bide heye. Tê bersivayê bide? Lê eval Na heval bersiv nedane kesekî. Me û kesekî me hîn bersiva rast nedayê. Mafête heyê ku niha tu bersiv vidî. û tu Berê, bêjî na ez bers- nadim bira ponê min nîvcotir nebe tu karî bersiv nede. Em ê bersiva rast de hîn me bersiva rast nedayê. Tamam. Wan ji xwe re texmîn kir got ez wisa dibêjim ez wisa dibêjim. Hîn kesekî bersiv nedayê. Me xweşbîr kir me bersiv maf da hevalan. Lê ji xwe zaten me bersiva rast negotiye. û mafê te heye îca tu bêjek na wele ponê min nîvco dibin. Te diyadinê de Na jî. ez usana fikirim. Diyadin de jî te yek tenê bersiv da û tu sekînî. Divê radî tu bi kêfa xwe yî tu karî na berdewam bikî. Puanên te yê werin ciyê xwe ya wê nîvcotir bibin. Lê tenê yê vê beşê. Tamam. Ez çek bir fikirim. Yani hîn wî mafê te yê bersivdayînê tu dikarî sê şiqa jî li pê hevdû bibersivînî. Heya dawî biçe yanî. Tamam. Ez dibêjim B 38. Te goerê. Erê. Delîl dibêje B 38. Gelo rast e an na. Mixabin ev jî ne rast e. Hîn jî mafêteyî bersivdayînê heye. Hîn jî ez ê bibersivînim. Gelo zarokek çend hefteyan di mal zaroka diya xwe de dijî. Ez vî carê jî bêjim C. Xwe mafê me dî namîne. C mamoste. Te goerê. Erê. Delîl dibêje C çil. Gelo rast e an na. ساعت خوش. Tamam. Puanê te dîsa qene jî nîvcobûnê xelas bû. Erê.
ساعت خوش تب بتشكي سا. كاري وا حساب بكره بكو دمجي بربو يعني سكيني جي نزانم دوی ناوری دست- گورا حسابی خود متگوش رندم شاش حساب دوی کرد خویای دست شاش حساب کریه آره چل هفتهان ایجاش خو آنها ددی جبر مثلا سزریان زو چه دبن یا جی درنگتر چه دبن او نتیده لیا اف یا آساییه یا نورماله یا نورماله ام چل هفته الور دمینن ساعت خوش تپیروز دکم ممت پرساج سدی صد دخوازی آن نه نها روشا پوانا مرد کاره ببینه روشا پوانا مانا نکارن ببین نزباورم نواره آن نکارن ببین اره آنا 17500 پوانه ته هي و پوانین و بشه تنه آن دبه دقات آن نیو جو دبه یه وی بشه تنه اره نه تنه جرا اره بری بشه تگو نیجر. ها تمام او داویا بشه دیمی مو تنه تمام جبر کو بشه یک و دو به هفدو و گریدای بون بالا نو ساعت بیره و ناوره ده بله. پرسیتی ست تونه بون جبر وی بله yani disa puanım başı yani kumer bir risk böyle ne girimci az merak bıkmaz bejim mesela çima mı ne girt galo ve persibiya berveji بریار ته امامت تو پاریزر جیمرو نکاری زده ایشه خواهی جیسته بینه az bıgrım herhalde te bıgrım takas fakir خواهی استشاره بکن az bıgrım دخوازی bale و چاقه بلاش بو حواله ممت پرستاش سدی ست ب زاگونن همورابی د دیروکه ده وک زاگونن یکمین ان نویسکی تزانین به چند مادهان پکته A 282 B 382 C 82 D 582 Disa dirok iştirat. kader Hammurabi Kur'anlar yani disa az nizanım az tahmin bekim yakimden nivişkte zan çan maddeyan bekti Ji çend maddeyan pekti. yani vakit çil mesela teşhimde bu ama جبر کوی چل رقم اگه بر بلاف بیکش بر وید هشم دبن چش خود دو بجیر که دتونه یو رقم لو ماجی از تخمین بکم yani dve aslında mermi kaçı bekşene bu. Na, pırs kuhat ditinu şunda tunu karşı bekşen. Mecbur careke bersivdi. Guherandan dve dayı. Na devir de Evet. kuhat ditinu. Tamam. De beşa finali deyin. Tamam. Ne çare mi bersi Ne be. çari? Ne çari Mehmet de bersivdi. Haşte ududu, sadu haşte ududu. Be haşte ududu ya da kade yani çeye. Ev soğuğa. Sadu haşte ududu. تشكي مربح حسابك جينا De çe hesabık? De çe hesabık? بالي يعني ben nezikti yani da az dibim ne qasi zede ya yani ben sıra işte vücudu gelek rakamak yani madde zedeni dedi sadece belli ne abi Cebe acaba. San. Yani ne kadar şiroveci bir yani. İsteki olsa bu. Bekul hacmarın. Tu ser vakti agahiyen kat Naz. dema hamurabiye falan. Hatta gotu boş khop persendiroke Öyle. hebetun katnin. Yani dibejin ya yani evken
kuralên Hammurabi meşhurin. Duvarê hukukê de jî xwe yani ji ber wir hinekî belkî mizanî bu ama ew jî yani tenê behsa mahiyeta wan tê kirin. Behsa hejmara wan nizam. Yani ez biceribînim ez bêjim heştê û du sed û heştê û du be sed û heştê û du biryara davî Teguere. erê Mehmet dibêje B 182. Gelo rast e an na. Tepede biçan. Ew jî bidî. hevalê delîl pê de çû ya sisiya da zanî tê derxist ji xwe ev puanê vê ev Puan kelimetî nîvco bû êwî. Dîsa nîvco bû wexta pê derxist hat jê nîvcoyê. hat cênî Hat jê nîvcoyê. yani Cênî ev nîvcoya puanê nîvco. ew Puanê beşê ten ew ê beşê. yê vê beşa davî Beşa çûyî erê. erê tu wirda 10,000 puan Erê. me girt niha bû 5,000 piştre zanibim bi ew ez devam bikim hep Kerem ê. ki. Devam bikim Kerem ke. li ser 10,000 me qumar lîst bila vê carê bila vê carê ya yeka ku nêzîkî min hebe ez ê jî me bile seda heştê û tu ne seda heştê bila vê carê a be Teguere. erê Mehmet dibêje A 282. Gelo rast e an na. Rahat baş. Tamam mirov nizanî bêjî divê mirov pê de biçe. erê Ne var ê? Yana tê malik li xwe xerab bikira. erê Pirsên ku hejmar di hundirê wan dibin ez her car ji hemû pêşbazar dibêm. Ger ku ne ew branşên ku mirov pir taybet bi wan re eleqedar dibe ne wisa ew serê xwe bi wan re deşîne pirsên zehmetin. Mesela hejmara û dîroka û ji xwe te got hema pira pirsên dîrok lê hemû pirsên dîrokê te rast hatin. yani ew me wisa ayar nekirî. beşên berê min temaşe kiribûn qenebê yê serê pêşî zêde xas pirsên dîrokê tê tune bû ez wisa tê bîra me Şensê te? erê zêde nemazeyên dîrokê hat Way carna tê pêşiya me re wê çaxê belkî ji niha û pê ve dibe ku hinek beşdarî hinek pêşbaziyên mezintir bibe ne were wê çaxê dîrok jî hewce ye. benê Feqî em hatin dora te. Pirsaj sedî sed dixwazî an na. ما مسبرافه بشه دا بمینه Tu naxwazî? نه من مالش باشه. خو خرا کریش خو Tamam. Serkeftin eşte bixwazin. ساوی Were be ka em binerin de encama pirsên sedî sed de çend puanê me hene? Delîl 12,500 puan. Mehmet 17,500 puan. Feqî 6,000 puan. Niha rewşa puana bi vî rengî ye. Bi dilê wê benê navbera Mehmet û Delîl wisa serkêşiya govendê diçe û tê. Ne were? İja divê beşê de ji ber ku mafê wê hûn pirsê biguherin heye ne were? û puanê vê beşê jî bêtirin dîsa dibe ku ev rewş ser çend bin puan her pirsek 10,000 her pirsek. Erê. İja divir de dîsa bînin bîra we min pirsa xwe pirsî
و پیل بوتونا خو کر پرس هات هم بخوازن دکارن پرسه بدن گوهرتن و هم بخوازن دکارن شقک شاش جه بدن درخستن هم پرسه بدن گوهرتن ام 5000 پوانه واج ودستین هون شقک شاش جه بدن درخستن و بجرکک شاش جه بدن درخستن 2500 پوانه واج جه دردخن باشه اون آماده نه بله تگو اره مرحله چهارمین مرحله فیناله دست پیدا کرد بلا پرسا یکمین یا بشا فیناله ب دناو پرگالا روژه ده گرستر که هری مزن کی جانه A. جوپیتر B. مارس C. ونوس D. دنیا ممت ناویوانی بله دناو پرگالا روژه ده گرستر که هری مزن کی جانه مشتری yani Jupiter yani. مشتری یعنی جوپیتر Müşteri Jupiter. بهرام یعنی مارس Beli. گلاویج یعنی ونوس جیهان یعنی دنیا Basi yazanım. کردیجی قنه Beli. Yani yaz min Kurdiye ve ben zanım yani qanne be ya جوش خو من ناوی ya ناوا müşteri min zanım ya Jupiter'i. ناوی جبر وانی ویجی. هر کس زانه مجوار خواند جوا کوم به حسانی پلی بوتونه کن Beli ez dibêjim bersib a Jupiter müşteri bir yara min dabiye. تگو اره Eri. ممت دبیجه آ مشتری آنگو جوپیتر گلو راسته آنا ساعت خوش Baştırmamızda. ev ne dîrok bû ji xwe agahiyeke ku Astronom. astronomiye û bi giştî jî tê zanîn. Saet xweş te pîroz dikim. Sabi. Ger ku hûn amade bin em ê derbasî pirsa xwe ya diyemîn ya finalê bin. Amade ne? Evet. Temaşevanên me jî li mala xwe amade bin. Ji bo beşa finalê bila pirsa me ya duyemîn B. Afrînerê telgrafê kî ye? A. Morse B. Paulson C. Müller D. Giger Mehmet Me pêdî bûtanê kir lê zêde vê pirsê bersavê nizanim ama wî texmîn bike ya jî. ez wî mafê te bînim bîrate Nekî- bixwazî pirsê dikarin bidin guhertin bi 5000 puana bixwazî ve bijêrkek xelet dikarin ji nava wan derxin bi 2500 puan. Vana jî mafê te jokerê ne. Yani ez du cara karim ev ki bi 2005 dî du cara karim du hebê şaşe û bikim yana. Pirsek xweş divê ez ji heva dikare dikarî Ha tamam. tu hebacî derxin bi 5000 puanê te ji te bistînî. Yani ez du hava Mesela derxim û firotina puan heye tu zanî. ez du hava derxim û îşa nizanibim jî Mesele tam jî ev e risk e. erê risk e. Mesela ez nekî hesabê xwe bikim Erê hesabê tê- malê bikim. Tê risk bigire Wez- anna. Mesele ew e. Ez sisiyan dikarim derxim ama. Tu siyader ji xwe rast dimîne. Ji xwe ya rast dimîne. 2009 kar dimîne wê çaxê. 10,000 ya. Ji xwe tu du hebacê derxî. Tamam. Ne were? û tê yekê bersiv bide. Ji xwe ya rast be rast e. û şaş be zaten yadin ol ortaya dimîne. Xelas. Belê. Tenê dikare du heba yani. Ez vebjerkeka şaş jê bibim. Tu dixwazî ve bijêrkeke Ez şaş dixwazim wî mafî bikar. jê biçe. Belê. Em ji bo Mehmet ve bijêrkeke şaş jê dibin. Xweş bû. Pirs 10,000 bûne wisa bi temamî. Dixwazim yek dijî jê bibim. Mehmet dixwaze ve bijêrkeke din ya şaş jê biçe.
pişti veci ez şans benivîsim nexweş. Me 5000 puan Morse, teşte. Polson. Telgrafî. Telefon biya, çi pêşim erebe biya, tiştekî din. Polson, Morse. Navê wanê din jî heye, xwaziya ew jî binivîsandana, belkî biryarek bidane. Navê wanê pêşî. Etedi Tenê xuya yek paşnav. bu van nava tên nasîn ji ber wê. Telgraf. Ez bibêjim bersiv B Polsone. Yek nêzîkî min nayê yani. Ya vebjêrka herî pêşî me ew kir ji nav hilbijart ew bêtir nêzî me daha. Demak ew çûşin da evana ez navberê dem. Her du jî wek havin li gor min. Telgraf. Belki ji ber heyecanê. Yani ji ber ku tu dibê agahiyek min li ser Yani muhtemelen ji ber wê yani ya jî ji ber heyecanê hinek heyecan hebe ji ber wê belki rahat be. bi merdê Em ber ji bi dawî bîr ver kirin. çin lê puanê te jî xweş bûn ji xwe. Belê. Ama 5000 puan te testendî. Belê canê we sax. Puan. Polson, Morse. Yani divê ez mecbur bersivekê bidim zêde nedim sekinandin jî nexweşe. Hem temaşevan jî nika bêsebirin. Niha li malê rewştê. Erê li malê heval jî Ew jî texmîn ew jî wisa li bende ne niha. belê. Ji ber wê jî ez ê rastgele yekê ve hilbijêrim. Ez dibêjim Polson, Morse. Ez dibêjim A bir yara min adabî. Çi Te gu erê? Erê, çi bêjî can saxî be. Mehmet dibêje A Morse. Gelo rast e an na. Saat xweş. Xweştir. Morse qet hiç nehat bîrete. Alfabeya Morse dibêjin. Ji wir tê ji xwe? Nahad bîra me. Me tenê Ne were? nam rastgele yani. Rastgele me ew kir hilbijart. Ez şansê xwe Kelecanî. şansê me hebûye. Ezem tu naxwasî kelecan ma belkî te. Ya fikir var. mutlaka mesela dema li ser ekranê me temaşe dikin malê. Yani pir hêsan tên yani bir ku nizanibim tê dernexin pir kemin. Lê li ver diyar ji ber heyecanê ji ber kelecanê hinekî ew naxebit. Saat xweş dîsa. Sağ bim am. Ez tiştekî bînim bîra we ji ber ku hîna ev pirsa me ya duyemîn bû sê pirsê me beşa finalê hene. Di vê beşê de kesek ku bersivekî rast qet nede, bersiv nede. Pirsên sedî sed em nikarin jê bikin. Bila haya we jê hebe ji bo wê hewl bidin. Bersiv bidin ku Ya ev bersiva me da tê hesêb Terî yani. tahta bersiv da. Ha. Ku bersiv qet nehatibe dayîn. Berê. Ku rast bersiv nehatibe dayîn. Ji bo wê bila vê wek agahiyek bi we re hebe ji ber ku hîn pirsê sedî sed jî hene. Hûn amade ne? Belê. Ger ku hûn amade bin û ger ku temaşevanên me jî li malên xwe amade bin ji bo beşa finalê bila pirsa me ya sêyemîn B. Di dîrokê de wek nivîskar û helbestvana ewil tê qebûl kirin. Bi şêweyê lîrîk ji înan nare helbest nivîsandiye. Di heman demê de keça Qiralê Akadan Qiral Sargon e.
ev nivîskara feminîst kî ye? A. Nefertiti, B. Hipatya, C. Kibele, D. Enhedü Enna. Mehmet. Mitoloji, dîrok. Beri herkesi peleke. Yani ez ew ji min tê yani. Bilezmin ji min tê ez vê dikim. Erê. Di dîrokê de yani ez bixwînim belkî tiştek wê bîra min. Di dîrokê de wek nivîskar û helbestvana ewil tê qebûl kirin, bi şêweyê lîrik ji înana re helbest nivîsandiye. Di heman demê de geça kralê Akadan Kral Sargon e. Ev nivîskara feminîst kê ye? Di dîrokê de wek nivîskar û helbestvana ewil. Kibele nine ew xwedavendeke li Anatoliye tê zanîn di dîrokê de ew nine. Yani Hipatya di gelek cî de min xwendin ew filmek jî li ser hebû. Temaşe kiribû. Lê Nefertiti. Yani tenê C ez karim bêjim ne ew yedin ez ne aminim. Yani Hypatia û Nefertiti ji min re nêzik tê bêhtir. Ji bîr neke mafê Dejî. pirs guhertinê heye, Erê. mafê şiq jê avêtinê em niha duê beşê de ne, bira qedîsa tu ji bîr nekî. Belê. Bi 5000 ez karim biguherim. Ew Erê. ne? Tamam. Wî mafê te heye yani. Wî mafê xwe bizanî be. Tamam ez şiqeke şaş jê ew bikim ji kerema xwe. Em ve bijêrkeke xelet jê dibin. Piştî ez şaş ew bikim şansê min diqede ne wisa? Şaş bersiv bidim şans diqede. Şansê te çi? Yani şansê bersiv dayîne. Eş xwe pirs de ew dibe. Bersivê de belê. Erê. Ew ne ez Erê. şaş kirim. Ez yeka dijî ew bikim inşallah. Yeka ku ez dixwazim her Pirsên sedî sed de mafê me heye ku dîsa em belê şiqa bêjin. Tamam. Yani ez yeka dijî bibim. Yeka dijî dixwazî. Ve bijêrkeke şaş jê bibim dixwazim. Em ve bijêrkeke din ya xelet jê dibin. Tamam. Kibele dûrî min bû ji xwe. Yani ew xwedavendeke wek keça kralekî yan şarek ez nizanim yani min nebîstibû. Xwedavenda xêr û bereketê tê zanî. Ew dûrî min e yani ya min nizanî û lê de ye. Ez dibêjim de ye biryara min dawiye. Te got erê. Erê. Mehmet dibe de enhedü enna. Gelo rast e anla. Saat baş. Xoş li bêjingê xistin û herî dawî ji xwe ya rast li wir. Erê. Bijî te pîroz dikim. Yani şansê min hebû kibele neçû. Şansê min ji wê de hebû. Bir kibele biçe te çağı zahmetî bikşen. Wê çaxê yani dibe ku bi şaş bi bersivanda. Baş ku xwedawenda xêr û bereketê li vir bû. Erê. Hûn jî piçekî lez bikin hûn dereng dimînin. Em nagîjneke. Lê Pir ew pir lez e rast e. Wî pîroz dikim rastî jî. Hûn jî dikarin hinekî din leztir bin. Leza xwe hinekî din zêdetir bikin ji be ku hîna pirsê me berdewamin. Hûn amade ne ji bo pirsa çarem ya merheleya finalê? Amade ne? Wê çaxê bila ji bo merheleya finalê pirsa çaremîn B. Di serdema Osmaniyan de cara ewil kê matbaayê vedike? A. Lala Mustafa, B. İbrahim Müteferrika, C. Mahmud Keylani, D. Menduh Selim. Mehmet. Di serdema Osmaniyan de cara ewil kî matbaayê vedike? Ez bawerim
Ya Memduh Selim خوندن لالا مصطفى من بيستي يعني وكو زانم إبراهيم متفرقة أو هف ورتاقي كوين تجيه بهفرة جارة أول مطبعي في كدم عثمان يعني جبر وجبر سوامن با إبراهيم متفرقة تقولي بله أري ممت دبجه به ابراهیم متفرقه گلو راسته آنا ساعت خوش ممت وای تو آقواسیش ندوری دیروکه ها تدگو برا دیروک نیز ديروكا تركا زانن مخابن يعني كيم زيادة مزانن يا كوا أم زانن 18 سالا 15 سالا 14 سالا دیروکا ترکی نوسا سرمه ده هاتیه خواندن جبوی جی رف جی تونه ام نخوازن جی مخابن ام هیم بونه لی قد نحقیه الخونه کی يعني نابرات دیروکه باشه ديروكا خام زانن أو نكي تعدبو دیروکا خوش دیوه ليه ام جرك هيم فیر ببه ببینو فیری هفدو بکن به دیروک نابه نوره ديروكا خوان زانن پیش روز خوان کار دیوه تاین مرو بک حاج دیروکا خواه هبه و تو جا ام کرد کردین کو هنجی تدی لسر روی عرده به ستاتونه جبروی دیوه ام حاج دیروکا خواه بن دا کو ام کاری بن چخوره ستاتویه که آوا بکن هون آمادنه جبو پرسا داوی یا فیناله بله دلیل فقيه والله مكاريبه من علي كاريا وبكره چه به يعني ها چه به قلي جهبه وماس جهبه مخابن جبروي جوار جامن هول بدن هونجي خو بگينن ممت لازبن لاز باشا هنا جبركو برسيمي سدي سدهن اللي دفي هون دفي بشده راست تقت راست نه من يعني بفي اوایی گر کو پرسه یک جوانه برسیبینه شخواه ما فیوی پرسه سدی ست چه نابه جبوه پرسا داوی هون آماده نه یا بشا بله. فیناله پیشره این سدی ست آن و بین آن ناین گر کو تماشاوان المجل مال خو آماده بن بلا جبو مرحله فیناله پرسا پنجمین ب د دیروکا کومارا ترکیه ده لهمبر چاپمنی سانسورا یکمین کنگی پیکات A 1974 B 1975 C 1976 D 1978 دلیل راستی از نزانم دی اوکی yani من دوگاه سال او که بره darbe لشکری لی او جینینه سانسورا چاپمنی sonra çöpemeni ما فتي پرسه بگو هر هیه ما فتي و بجرکن غلط جه درخه هیه وانا جی زانی به او ما في برسوه یه ده دلیل زانم و اوکا نزدیکا دیرو که قبرس حرکتی اول دشی مدمایه یعنی دبه کو جبرویاوی سانسور هات بکرن اوجی بیم 1974 ما نوبرا هفته و هشته دش و بشی روشکی امبیجن نزی و دموکراسی اوک یعنی بچک اول سیسته اوک یعنی آلجی سانسورو اوکی دا یعنی همی دیروشی دوی اوکی دا نه اره لپی هفدونه آره از ببیجم 1974 تگویره آره دلیل دی بجه A 1974
گلو راسته آن نه مخابن نراست بو وجبر کو ابنه پرسه سدی سده بله ما فکر دین جیتونه برسفده و دوی مرحله در باسی ماسه دین جی نابن نابن گلو برسوا راست چه بو؟ ارتوش 1976 بو بله چه bu acaba Ne, çağvay o- sansör çe bu? Yani mesele çe. Yani beş diye hafta 3 hafta 5 hafta 6 dve deme de nispeten demokrasi şeye ecber ev ki guherandın hafta 2 yaşında. Hatta ni nezi sale haşti. Yani guherandın çe bu le hafta 3 yaşında disa guherdın ek bu. Dana yasaydı. Makazan gonna. سانسورا TRT Ya TRT. ya TRT TRT جاره کمین سانسور دیگه سال 1976 وش خو zaten روزنامه هر روز Her o sansür. هر روز سانسور Her Ne var? tür sansür. ام نکاریم بیشتر سانسورا داوی کنگیه جبر کو هر کلیه سانسورا تشتکی هیه ام مزه بکن گلو ده انجام و فیناله ده هر که چند پوانین مهنه و بوی آوایش خواه اوه نحو جبه کو پرسن سدی سدجی ام بپرسن دلیل 12500 پوانه خواه هنه ممت 47500 و ولی مفاقی 6000 پوانه خواه هنه بوی آوایی فینالیسته مکیه اوه هفته ممده ام تپیروز دکن ممد Sağ ol Mamuste. ساعت خوش Ya da hoştur. برنامه خوش بو برنامه که به کلجان Dest demiş ki Mamuste ya. ممد به دست Bilekstini dest میشه demiş ki. چوا در باس بو دلیل باش بو خوش بو اتمسفر ور کورمن ده هنه کیدن عجله بکره از بیم قی دبا کو تجی فینالیست بایا دبا کو قایش به هر بکشاندن belki de persen sedi sed de hul lehem beri hev bahatana lehine ki dereng jber dereng mayne بله مخابن ما فتت شو ما أو- بچene bu kutu bersiv vidi ترسامه جي او بو دم ازاتون در چقدر بتونه ترسیه اه، ترساته هاتیه سرته جایته صاحبه آره، خمنینه حسابش. ساعت خوش سا هری داویه مشته بپرسن فقیج بوته چاوبو ما مثلا نممكن بو كو هوال كبينا مهمل بالما بنار برا باش بركب كي هم زيرك هم بخز براسي قال كي كيف خوش برنامج بتيرو تجاو كلاجاني درواس بو شخو امجيش بو بيت اشتهات بو بله قال لك سباسك مالا بابا ساعت خوش وقت مگو این یعنی تو دلیل هما بجد همان لذت بون لذاوه یک بو از بهم هون لستر بانا دبا کو رنگ برنامه جداتر با یا جی پوانه و نزی هفدو بانا لی ام چه بکن تالیا تالی او جی پارچه یکی پیشبازیه لز پیل بوتونه کرن ممت وقت فینالیسته و هفته و کو ادی هفته پیشیامه و هر سه فینالیستین مهی. هفتانه بگیجن هفدو جبو فینالا مهی تیب کوشن Ez jber kubum yekemin ez keyf hoşim. Tepkiroz dikin. Geleceğin seri brastici bandora ke erenit sermen kez bavarım. Yani jber kum daliye xıziye de ali karibim rekir. De ev mesele yani hesabı hoji piroz dikim mesele ne mesela zanine ya betir çetir zanine mesela ev ki teknik yevne ki xız bu. دی من دستی خوازو گرت من حسابی خوای مالی چکر ایدر به چکر برداوی ده ام تجی پیروز دکن تکوشنی بو تشتکی خوش بو گلی به خوش هفته تل کردستان بگره فینالیستین هفته تل کردستان دگرن بله و جوخه هفته پیشیامه تو و دو فینالیستین دنه هونه به هفته لور تیب کوشن نوا پیشبازی دبن ایجا کی جو به یکمینه می کامپیوتر که دیاری و بکن لی ایروج بوکو هون تبل برنامه بونه ام دخوازن دیاریا بدن و سپاس جبوت دلیل ساعت خوش ام دخوازن پرتوکان دیاری و بکن سا بون جرد بین پرتوکن دلخوش کرنه سلام. دیارین دلخوش کرنه تدکس اف تر خوش تر ساعت خوش و پیروز دکم مالا و آبا برنامه که خوش بو بکل جان بو
ادی هفته پیشیامه کامه بنرن به اوی کیوه فینالیسته مه بله تماشاوان هجا ایروجی دگو اره بدایی بو حتی هفته کدن جبو فینال لبندام بن بمینن دناوا خیر و خوشیه ده دم باش